pinoparniparna, cari dia, begeon, sado, akka, pinopar, baby. Dia menghina Parna. Allang matemi, allang. Tekokko. Allang. Ngai boto tabuna. Begitu kan? Nang matu nang ngalo nganeng mate ele si Begitu kan? tabuna di asamu. Begitu dah. Hidokok kolson, Dakku begi. pinoparni baby, au pinoparni Parna. Oke? Ido buarwa. Berarti menantang Parna ho. Oke? Ido buarwa. BG, Ipai ma bepem muna. BG sudah akahamu pinoparni Parna. BG tekon. Menantang BG Parna tekon. bana. Screenshot to. Allang ojo pilaton. Dak level ko. Terus yo. Dang level utur Dah. Jepang. Utantang Parna boharwa. BG. Ditantang Parna na screenshot. Tekialang. Screenshot mati kundang ya, mau mal screenshot, udah perlu bujangin am. Dak kong surman Alang screenshot. te alang teki Bodat. lagi teki dio cok pilat te bodat. Ini dak level ho. Dang level lu na tu tam do level lu makata sebetulnya bujangin am. Na tu tam nang matian naik kuburanan, itu level lu sebetulnya baby. Taruhona itu Sedangkan makata do ta alang mati alang dak level. pilat ton. Betul ho? Ojo pilat ton. Sedangkan opung mo na mati dak level. Dari makmur oh baby, sopak ko makata itu mang burui baby. Baru apa lo sobat tu son molo tak na versi kiras do. Tanggang. BG dah, BG ho dah tanggang dah. Malah hutan tang Parna mah huwa rupa. Mati si BG. mati tol lak galda po di si mati. BG dah. BG. Sudah pinoparni Parna dako anjing. Masalah. Dako anjing. Sudah ka pinoparni Parna BG. Menantang Parna bana 5 juta hana ongkos. Lam karaso, lam tari dia pangalahonin itu tuan. BG, oke? Hah? Oke? Dakku begi. Oh, dako na babedako na suruh BG. Api babam do makata siya nakading. Jadi jalo ma na yung barmon. Dengar, bukan kau yang kusuruh. Dakku begi. Nakading kan ita denggan do makata ni babam saya mangututa. Saya neng emosi pambuanmu. Jadi gue emosi jalo ma yung barmo sonari. Pokoknya dengar. Sarite. Pokoknya dengar, oke? Malang Semua pinoparnya Parna boru bere. Jangenam dia musaripe. Jangenam dia musaripe. Pinoparnya Parna boru bere. Jangenam. Kalian dengar tadi kalau menantang Parna apa kenapa rupanya? 5 juta dari aku. 5 juta dari aku untuk mangkat ini bodat. Ocok kiletan ocok. Oke. Tabay dadang adong na berani mo 5 juta. Lihat ko 100 juta baru berani alas 5 juta pangyaw. 5 juta dang adongi. Pautiku 5 juta, 100 juta lian mo. Adong jual mau nawar 20 juta dang barani apalagi 5 juta sama tuwe baby. Allang mate jalo man umbar tu. Tahu. Ang goho parsudam do nama ko malinna. Iya. Amang tayo buado kuang. Bang tanggang na tapi amuna pardak udok parna pinopar di demi udok kodok par live on do pinopar di babi kan udok. Jadi mau lang terima buat saya buat tu parna. Tadi kau bilang kenapa rupanya kalau nantang Parna? Kau bilang tadi gitu kan? Dengar semua ini penonton. Ido, memang Ido ala di bawah kamu parna. Jadi baru tantang parna sonari. Memang utantang parna sama dia pabeni parna tual. Mau bereng. Bereng. Lihat. Aw mangalian waktu dalam cakup seminggu dah. Level seminggu. Enggak usah banyak cerita kau babi. Kau bukan tanda ada pinopar di dia, tanda ada pinopar di sebetulnya. Dan enggak usah molok-molok kah tuh orang markor dan level hu pabena musodong berarti ama naso terpareso do. Ada do naso mangoli do pe naso sunat do tibila misi babi. Jangan nam dia musaribe. Dan level hu serius. Dan level lu matekon, ocok mapilat to. Benar. Kau masih gembel. Kau lihat aja. Gak si gembel alang mati alang ocok pilat ton. Lak gembel pe udang latung namur mau aku lo mengajari lo baby. Aduh. Bagaimana kau mau mengalok kepintaran? Sedangkan aku aja dari kampus, sedangkan kau putih.
Kau aja masih supir. Aku aja udah tambatan Alang mati. dari perguruan supir tinggi. pe ya sebotomu au mangandang sian hepengmu. Nang sian hepengmu dang ngomong leno mangan la supir la apa kare pula game jangan sok dak tinggi kalau dak ko bang leno mangan. Jadi merua pola mabiar tu la hamoram. Jadi la mamoro mabiar tu. Sonong dak ko manang atu. Alang mati alang biar tanah. Jadi maksud mula mati bak polar tami manang dang. Kan tangi bak kuat kami. Bukan levelku kau. Sorry. Matu apa udah ko nama nanom bang kemi. Mangka Bukan apa levelku kau. Bukan levelku. Tagi di jol maro pe bijang enam dia musari pe parna. BGI, bujang enam di Hamusari pe parna. BGI. Mate. Upai ma. Borwais. Iya, BGI. Ulian waktu saming gemuruh orang tidak kesiap parna. Bang Tanggang. Mulai sian parna. Jo do bereng akun mon si kuli ambrik dagion on di Facebook grup PI bion. Mau lo dang adong tindak kesiap parna. Titik do gormona nomor live au. Dok ko pino parriwai parna mo ke. Dokon. Alang mati sebotom. Ada apa nih? Rivaldo mah nih. Soalnya lah parah. Udah ke pino parriwai parla bon. Maksud tuh imana satu tu anak kan ale ibu di mana parna bau dong tantang parna buarwa kalau upaya mah waktu saminggu cakap saminggu mulang ada harus di parna enggak deh gitu sebelumnya kau kalau ngomong oke kau bukan levelku jangan songong kau kalau ngomong bukan ada levelku kan udang berpanggilan nak isun bahasa panek kamu berarti tutup udah nang mundur karena ngomongmu nggak sopan tan paham mbak itu bahasa bolo di botosong ini bahasa panek kok yang nama beside kosong ini apalagi dia disiona sesu menata-ata. Benar ya? Arho sopat doro makata anak kaning pading dek kodo jolma. Sopat doro pertama kau naik, kau ngomong apa? Alang tei. Tekoko. Alang. Karena kaning udah foto dan ama bena perjolui. Nah tapi acik roa. Dari mana jalannya? Kau sudah terkenal kau dicari-cari orang. Alang mati alang ocok pileton. Ocok. Inange homo. Sebato om muda, lak sonari tak au gabi ko malu, aku non peboin anon tokinai marlai. Tabil songodon markoma. Nah, neng bereng onommu bujang ena. Tekoko. Tekoko. Dok pemodang ada kalau samu bola tekko bingung ngama tu bro udungi ngabo tokina lo moding namo baby. Yang baby tahu. Ala samu mondok kon pino perri baby tu tulangon inna. Ala na imana bersikeras nak kan dengan dosian na awal makata yang taring tuan bersikeras imana sonon ala lo patak kason sadi mangan ngedua tanah nunga betulang dang warsing ala karena kenapa karena kau pantang so pintar tahu padahal kau patang so bilak nak kan yang udah putus ya bitaro lo tu Jakarta dia Jepang mo on alusamu on manager la mamo redang siana dak sepo mangan jadi dak kupa biar lak gudang harta dang moru hamolok ki mangalusyo betom jadi unang biang karok ko iso pedang ibu tu so dia iso jadi pasti pak kalem mah inang dak anak kacair ho asa beto ngau pandek ko ni dang acik roak wala leng do to ho unang do marga hamu tersangkut na dua ingok na jolo sesama lak batak di palelia marga dang buat tu marga apalagi tu parna na bayar do parjolo jadi buah ma parna akan itu buah parna wala parla do buan edo kok konakin pinopar sudah do begeson